oğlum, arаңarda biz var. Geçir jenge. Azayıp köp gün ömende. Jenge debe. Jengen жалгыз мен белем. Бул жерде bir top gelinler жүрөт meni менен. Баары селеслерде оюн көрөлү деп келген. Кыйшыгын түзөп кейиңдин же жеңелер, же келиндер деген. Kulak salgıla dostlar, kulak salgıla kızlar, kulak salgıla gelinler, jengeler. Ay Jumalay, bu sen baştaçı oyunundu canım başlavaysın be. Jengelerinde arı bir kalçak, beri kalçak. Bayadan beri unçukpay koysak bunu karay. Gelinler degenden göre jengeler degeniyle artık ırgıtmaysın bu çölmöğünde. Tapkan jerinden talaşın, jengelerin beri kalçaksın ya. Emese oyunun şartı mınday. Kanday. Baştadan baştaçay akıldısın bay. İyi başta. Yine gördüm şuna kaç çotkas var kapırayı. Men bir taşma kaytayın tavası var be. Bul düğünede ne canım? Köp söylegen mağız adam. Hemen geldi hareket. Abi. Ay başlar oyunu vardı, başlamayısın var bana. Kanteyin jengeler. Geçirem. Katı tiyse de gevinger. Ay süttөй жарык. Талма орсуп турса теребел. Айтышка менен каяка бармак элеңер. Акыры бир пайдаңар тие. Ayağına çek taştan bozup duran sanası. Ay koygular çıtamaşaga çağıtmay. Ay oyundu başlagıla. İyi başla. Çölmek şartla aytayın desem ukmadыңар. Ayağında özümüzde sözgө çıkıp taşladыңар. Şart buzulsa çırdaş жүрбөйлү. Kırgız durup, ak çölmökte oynaganda kantip bilmeyin. O şonu aytsan. Kırgız çölmökte. Ay kızık ya. Ay erkek ballarda turap, kız balanın arış gelişi, geleceğinde jakşı olmay kalat ne güzel. Andı döndü karabay, ak çölmök izdep alıstan. Ekөөбүзгө жарашпайт жигиттер менен жарышкан. Кыз деген nazik ilgerten, акырын аттай тарыптан. Aylanayın жеңекем. Uyansız tele barbayt bolчумун men. Bolor bolбаска күчөтүп күмөнүңдү. Артымдан акмалап жүрөрүңдү билбейт беке. Акылыңдан айланайын кызыкем. Берекем. Кызга 40 үйдөн тыюу дешет тура. Абайла деп турса энекең. Акыл айтпаганда кантип? Кыз деген эл барда чачын тарабайт. Кыз деген эркекке тике карабайт. Кызга көрүнгөн адам көз артат. Кызга көрүп, билген да жарабайт. Угуп алсаң берекем. Угуп алсаң ардактуум. Кыз деген тамак ичкенде чуңкуруна теңеп ичет бармактын. Бөйрөк жебейт кыз киши. Шыйрак дагы жебейт кыз киши. Томук мүлжүсө томая батат. Ал эми кызыл өңгөчтөн жесе күйөөгө себи жок кетет. Акылыңа түйүп ал. Этияттан. Адепти сакта. Эл барда казан аякты калдыратпагын. Эшке чыксаң төккөн гүлдүн үстүнөн аттабагын. Акыркы сөз арыктан желер деп аттагын. Ой чынын айтсам жеңеке, бул сөздөрүңдү ырдай гана жаттадым. Анан кантем кызыке. Мунун баары эле сени жакшы жүрсө экен деп жаткан. Жакшы жүрсө дегениң дурус жеңе. Бирок кийинки күндөрдө мени такыр эле бура бастырбай таштадың. Ой, койсоң. Башкалардын жеңелерине караганда мен сен үчүн көйдөймүн. А бура бастырмак тургай башкаларга ыра да көрбөймүн. А болоткочу? Болотко. Эми болоттун жөөнү башка. Ал өзүбүздүн жен. Аны жакшы көрөрүңдү мен деле билем. Ялпын жеңем. Асыл жеңем. Сыр билгениң үчүн өзүңдү жанымдай көрөм. Ошентсе кызыке, азыркы сөздөрүңөн көккө жете түшпөдү. Өзүңдү алтын үчүн кор болуп калбасын деп эриш аркакта ээрчишип жүрөм. Жеңе айтсаң, жанагы болот. Сага жагабы? Эмне дейт катыгүн? Койнумда кучактап жатып аганды. Эмне кылат элем мен аны? Койчу кызыке. Сен антип ар кимге таң улаба, жеем баланы. Жок, жеңе. Таң уламай калайын. Мен жөн эле дейинкисине сурадым. Кээде өзгөнүн көзү менен карамайын, өзүңө кыйын болот окшойт анан.
Baksan жеңе. Sen ağama sүйүп дейдің біле? Қой дейм, еске салбай, окуяларды унут калгам. Айтып койсоң жеңе. Эмне болот элең анда? Ағам мени ала качып алган. Сүйлөшпөй алса, ичиңде бардыр дейм Арман. Жок, чынын айтсам, көп өтпөй эле агамды жакшы көрүп калгам. Сүйлөшүп жүргөн жигитиң эмне болду? Алга барды алган жок. Ошол эле ойдон жоголду. Ай, ушундайда окуя болобу? Мен байкаган жок элем абалы жеңе. Билбейм, же сүйүү ушинтип салабы? Капаланып кетчү болдум. Болоттун көрүнбөй кетсе караганы. Демек, махабатыңдын башталганы ушул кыз экен. Жүрөгүң жаралуу. Түшүнөм. Туңгуч махабат төнүк таппай түйшүккө саларын. Бирок кыз деген, Билем жеңе, билем. Кыз деген белгилүү ар бир иште карманаары. Эң жакшысы жаман ишке барбаганы. мен айтчу сөздү сен айтчу болдуң. Болуп турчу анда. Айтпай ак койдум. Айтканыма таарынбачы жеңе. Ой анан кантем? Жаттап алсам ар бир сөзүм. Бирге жүрүп жанымда. Ой апамдын айткандары да, өзүңдүн айткандарың да баарысы жадымда жеңе. Аларды кантип унутуп калайын? Акыл эсим барында. Бирок бир гана нерсе жеңе. Болуп эстесем, жүрөгүм ысып, күйүп турчу болду жалынга. Мен деле ошентчимин. Өзүңдөй чагында. Бирок этият болчу кыз экен. Бир балеге чалынба. Тажиңе! Ой, Тажиңе! Мен силерди ак чөлмөк ойногон жактан издеп жүрсөм, экөөң тең эң жерде кошулуп элген. Мунуңар эмне? Ак чөлмөктө бизге эмне бар делектеп. Баятан бери кыз экөөбүз бул жерде күтүп олтурабыз. Жээнибиз качан келет деп. Ой жеңе беле болбойт. Келсе бир жакшы ыры бар. Ошонусун ырдап берет деп. Ан Тажиңе уккан. Эмне болот экен? Мен деле уксам. Мен деле кайрадан бир угуп алайын. Жээн айланайын. Аткарып кой кыздын талабын. Ой, кайсырымды айтайын, айт дегенде бар эле. Апкарып калма жайым жеңе. Жээниңиз ырдаган сайын ушинтип ырдачу белет дайым. Жок ай каглайын. Анда санда алыстан чалып калган болбосо кулагым. Мен деле жээн баланын көнүгө ырын кайдан угайын? Мен болоттун ырын такыр уга элек экем. Көрдүңүзбү жеңе? Жээниңиз кандай бекем? Сенин береги кызга арнаган бир жакшы ырың бар дешет. Ошону аткарып койсоң эле жетет. Ой, эмне? А дегенде үнүңдү байкайын, макулдасаңар башкасын айтайын. Убара болуп үн салып, улардай тодо үн салып, өзүңдү мөкүш көргөндө өзгөрөтөңүм кумсарып. Эй, Тажи. Ай жээн, сен мынтип элдин арына кыздын атын кошпо. Кызга боздочу болсоң өзүңчө бозду. Тажи, чын сырымды айтсам, чүй жасап суга чүй жасап отко. Кызың жокту. Тартынбайларда чилем го. Азыр байкадыңызбы? Оон манча болбой турат го жеңе. Кыз жөнүндө ырдасаң эле үнүң ачылат. Өзү да кантер экен деп күтүп турат. Болайм батыра. Саналары башка такала, сагыныч мени жазала. Өзүңдү мөкүш эстесем, өзөктө жанат махабат. Ой, өзүңдү мөкүш эстесем, өзөктө жанат махабат. Ай, уят. Булурду укса кеп тарап, агайың укса шек санайт. Ата-эне жүзүн кароого кызың да кандай бет калат жеңе.
Болот. Эгер бетире алсаң, ырдабай жүрчү бул ырды. Ансыз да сезем жете албай, ичиңде жүргөн муңуңду. Мөржан. Сезерин кимби? Чын. Макул. Анда экинчи ырдабайым болурум да. Ай эмне үчүн? Бул ыр мага жагат. Сенин агам мага ушундай бир ыр арнап койсо гана ата канат. Эми менин агам сага ыр арнабаганда кайда бармак жеңе? Аның да чын кызыке. Бул адам деген дайыма жок деңсейт тура. Бул жөн гана жүрөгүмдүн чыдабай кеткени го. Жээм баланын ырына. Кой жээм бала. Сени экинчи ырдабайм деп кызга бербей убады. Ой, кыз эмес, мен ыраазы болуп калдым ырыңа. Кез келсе ырдар жерде ырда. Коюңузчу жеңе. Аша чаппайлы. Өзүңүз айткандай адепти сактайлы. Эмне кыласыз козутуп? Өзү деле экинчи булурду ырдабайм деп жатпайбы? Ой, тай жеңе. Мөржан бул ырды экинчи ырдабайлы койчу деген соң. Ырдабай койгон деле оңдо. Туурабы жеңе? Экинчи ырдабайлы коюйчу деп. Созалапта ырдап өрдү. Адегенде ай менен. Анан күн менен. Гүл менен теңеген ким болду экен десем, сен белең. О, томаяк ке, мен дагы муну бир каадалы киши экен деп турам. Жеңе, бул эмне деген кордугу? Болот томаяк. А каадалуу киши борбу? Баса десек. Басынта сүйлөгөндүн ордуна. Өзү экөөз ыр билет бекен. Кана, угуп көрөлү да. Айга кимди теңеди экен? Күнгө кимди теңеди экен? Же гүлгө кимди теңеди экен? Жеңе. Томаякка болушу бу жерде силерге эмне жок силерге? Теги жай жок, тентиге могу жетим. Эмнеге жүрөт бул элде? Борбу. Кел жиресиң чактап кел жире. Сага мен тегимди тапер деп жатабы бирөө. Жетим болсом да сенден тектүү экениме бүтүн делгүбү. Сенин ата бабаң эр өлтүрүп эриш бузган. Элге батпай элден чыккан. Жерге батпай жерден чыккан. Адигинеден аркалап биздин элди башка алкалап качып келген уксаң, тегим жөнүндө сөз кылбас элең. Ары жок, сел саяк. Ушул сен менден тектүү элең. Азыркы сөзүң үчүн мен сени өлтүрөм же өлөм. Анан тегин келип кун кууп алганын көрөм. Сыягы канти кычышып турган го төрөм. Анда Өлөр эчки койчун тайгына сүйкөнөттүм. Мен сенден таяк жеп кала бермек билем. Сен жакшы биле турбайсың. Мен да билем. Ата бабам эр өлтүргөн. Сен айтканда же мен өлтүрөм, же сен өлөсүң. Сен эмне турасың, кармагыла? Кармадык. Сенден келгенди бир атала көрөм. Айттым го жигиттер, мен кой бергилечи, мен муну өлтүрөм. Эмне турасың, карма? Карма. Болбосо өлтүрөт муну, карма бул. Сен үй болот. Сен шашпай тургунуң. Эртең эле каның түтөктөтүп агызам мурдуңун. Бас. Эне ал жетпеген акыретчилер тең билгениңди кыл. Өзгөчө жетпеген соң тийиши эмне кылат кургуш? Манаптар жалалуу. Эмне болуп бүтөр экен бул окуянын аягы? Жүрчү жеңе. Жүрчү болот, бул жерден ылдамыраак кетип калалы. Дөй күрсүгөн немеге айла барбы? Жеңге ыраазымын. Раскана жеңин чыгарып салды. Жүрчү. Он томаяк чогулуп шылдың кылып баратканын кара. Сен үй болот. Силер шашпай тургула. Сен эмне турасың? Сен эмне турасың? Бергеле, токто. Ателек саза баатыр.
Мен bir nerseni görüp kapa olup turamın hazır. Düşündün mü sebebini? Hükümdarım berenim. Bilem ne degenin. Men hazır gözlerimdir ağanan. Sözleriңдин кыябынан айттырбай сезип турам. Жакшы жорго эмес мына кул. Биз айылга жакындап калганда өчүп калбадыбы? Курмай алыңдын чырагы. Шойкамы курган курмаң. Соо эмес сыягы. Акырын. Жаман қаңшарды бүрелерін çalıp қалбасын құлағы. Ақ бекен, қара бекен адегенде ылғап шығады. Сулуу аял жан кумара. Элинин кыйышпасын ага. Бирок ар ким көз артып турса, кыйын экен. Актыгын аңнан ол. Курмаңдын шойкамы жаман. Мен мурда эле шекшигем ханым. Саза! Болду, башка сөзүм жок. Саза батыр. Yapmayın. Қарашойын ұзайлегенде бол. Қайра шақыр. Қайды саза. Қылт еттірме ойымды білгенің қара. Бұл егер мұрда біліп жүрсі. Неге айтпады екен маға? Құрма. Senin mındayını nege bayqamay geldim eken burada. Suluğu dep kızıqıp görküңe. Üylöngönden beri kança jıl жалындабадым өртüңe. Ala jipti attasam aram öleyinde çene. Turgan emez ekensin o şertine. Kurma. Bu emne degen jok. Bosoğumdu jat bir attasa. Töşöğümdü jat bir taptasa. Erten gelgenme degen kasiyetim ola. El için uşak ayın kaptasa. Vay tava. Kayaktagı bolboğan salalarga battım. Avval kim kokustuk çıgar. Öçkölü çıraktın. Layımıl ak bol. Aksın kurma. Aksın. Ağa okus. Şeytan azgırıp salsa. Çırak atayın öçürülüp kalsa. Anda menin argam kança. Biroq men bilip koy kurma. Kılgan günöğündü geçmeymin. Aram işin çim bolsa. Hani men ömür boyu. Gepteyim. Қарашойын келді ханым. Buyruğunuzga dayarmın hükümdarım. Саза батыр. Kim-kimimiz bolsak günöөлүү. Jaratkan özü geçirsin günöөнü. Antımız atavan ırmagı. Bol işti. Üçöğüz kana bileli. Amin. Amin. Taktalar olsa kimdin adalı kimdin aramı? Okuyanın belgisiz. Kanday bitir ayağı. Bir sen bana ver. Karaçoyuna көз bir işti süйлöş olalı. Bu ant taşıp oğuz kalgan soң atavağın arbağın. Taştan ün çıksa çıkar. Menden ün çıkpaydı hanım. Baltır бар. Erten söylöşemiz kalgan. Karaçoyun. Men sağa bir çeti kan bolsam bir çet ağamın. Bilem. Buga çeyinde kövüşme jıradım. Biroq жүрөгüm tüpöyle tartıp. Katır bir kölüp durat kavağım. Qanday buyruğunuz var hanım? Men dayarmın. Menin kança örgüm var. Çırak köygönleri sanaç. Örgü. 1, 2, 3, 4. Örgümüz 5 emes bile. 5'incisi görünbeydi. Yavaş ol görünmegen örgödü. Anın çırağa çıkön menen. Görünbegen jalın жүрөгүмдү куйук калап өзөгүмдү өрттөп баратат. Men çıdabay turam. Açık aytыңыз hükümdarım. Ки құрма жеңемдик болуп жүрбөсүн, өчүрүп салган чырагың. Таптың Карачоy. Дароо илгиртпей байкадың. Барда эмне иш болуп жатканын байкагын. Бул жаман жорук болуп калды го ханым. Салт боюнча сиз жокто эч кимди өчүрбөш керек эле да чырагым. Арамдыкка барган иш болсо, ачык айтыңыз. Кимисин арайым кылайын да, кимисин жайлап тынайын.
Күлөсү жок болсо өзү кечирет Кудайым. А күлөлүү болсо өзүң ойлон. Кимисине кылгын келе турайын. Түшүндүм өкүмдарым. Буйругум ошол, шек чыгарбагын. Шек эмес, жике билмейт ханым. Көңүлүм чаап келет эле. Курманын өргөсү тарабын. Шайтан азгырып мунун кырган ишин карагын. Ушундай иш бат келе, ак миндеп жүргөн аялым. Kurmadan sanağım tınçımayın. Suramış bolu alavalım. Aylanmanca. Baylıçım tabirikine barayın. Жаздан бери бизге каттабы. Эсептесем 2 жылда 3төн ашпаптыр босогомду аттаган. Түндө келип алып балдарыңдан сурайт экен десем алап алган. Оозуңда чүп саламаң ачпайсың абагым. Мынча болду ичимде бугумду айтып алайын. Анда мен жаш элем. Жаштыгыма карабадым. Токол алам деп уруксат сурадым. Бугум толуп ичиме батпай арманым. Ары ыйладым, бери ыйладым. Акыры сындырбас үчүн шагын уруксат берип салдым. А сен болсоң сулуудан сулуу тандап жүрүп, ушул курман алдың. Kurman? А эмне курмандын атын укканда селт эте калдым. Ал деле мен сыяктуу аял хандым. Бирок анын жоргосудармын, жоргудармын. Жетшет. Жебіреп құлақтың құжырын алып. Есің барда тоқтатып қалар жағын. А эмне үчүн токтотуп калам ар жагын? Ал бир кыз төрөсө менден турбайбы? Мырзалы, чыпай, тыналы деген балдарым. Канеке мен ал сыяктуу бетиңе көбө жабарам иш көргөн. Ай, болду дейм, болду. Бажырамагын. Неге мынча мени жедин? Бул акмак окшобойбу аял дегеним. Акмак деп арысты курмаңа теңебейин. Төрөм, азыркы бир ой секени алган экенсиң. Абийириң төгүлбөсүн деп жатам сен. Мени тыйышың ой, кантип тыясың элдин кебин? Эмне? Курма ошончолук ачыкка чыкканбы? Сен айткандарың көз көргөнбү же кулак укканбы? Көз көргөнү да, кулак укканы да бар. Ким ал? Жүрөгүңдө ап жетер болсо чыдамың курмаңдан өзүң сурап ал. Эми менин ойлошугар кимеледе? Ар кимдерден калган экен да сураарым. Коркутсаң курмаңды коркут, таарынсаң курмаңа таар. Эгерде бар экен чын болсо көктө Кудайым. Арамишере кылбай турайын. Билип кой курмаңды кусур ураарым. Ошондой эле болсун ханым. Мына токол деп туурике баалы сейилдан айткагылайын. Баалы барынан дурус эле. Уюткан алтын болчан туруш эле. Үйдө жүрсө кут, сыртта жүрсө ырыс эле. Ашында төркүндөр келди. Эмне демекпиз? Кол үзгүсү келбеген элди салт жеңди, каада жеңди. Акыры сиңдиси сейилдан токолду калып берди. Аялдардын бири кың дедиби? Ким билет кимибиздин качан өлөрүбүздү? Же жумгалдык төркүнтөсүнөнбү? Же баалын өзүнөнбү? Шабдан баш болуп жакшы балдар төрөлдү. Жөнү бар байбиче. Жөнү бар болуп калды кебиңден. Чындыгында туура сөзгө баа берип, туура сөздөн керек чегирим. Канчага жетерин билбейм өмүрүм. Негедир кийинки кездерде көп нерседен калып барат көңүлүм. Антейм. Ассаламу алейкум ханым. Саза кел. Кел мындай. Арбаңыз Таберик байбиче. Бар бол, Саза Баатыр. Бу көптөн бери учашып, ал жай сураша албай калдык такыр. Жакын туруу адамдар бири-бири менен учураша албаса, ошол дешчил, заман акыр. Бу байбиченин сөзүнүн төркүнү каяка баратканын байкадыңызбы ханым? Байкадым Баатыр, байкадым. Бу Таберикке кошулуп сенин деле ошол окшобойбу айтаары? Бирок тамаша өзүнү менен. Жакшы келдиңби Саза? Кудайга шүгүр. Мен сени күтүп отурат элем. Байча, сен тигилөргө баргын. Саза экөөбүз эйне туруп сүйлөшөлү. Эшикке каларды алдырып салгын. Бу аялыңдын артык болсо акылы, ал узарта теген жашына. Менимче береги Таберик байбичең өмүрүңдү бүтүн узартпаса дагы тең жарына татыды. Жаратканы маңгыл сабашынды мындан жамандык көрбөйсүң акыры. Мына кой. Кайда бармаңла бургаттын?
Koy otur. Uzasın. İşte uzasın. Karaçayınga bardın mı? Bardım. Endi değil, kavar aldın mı? Karaçoyunun türü kurusun. Janara uyuna girsen, çalkadan düşüp darday. Екі құлашын екі жаққа жайып, қоңырақты қош тартып жатады. Ойғытсам көздерін араң açады. Unutup men bergen tapşırmadı. Uqtap kalıp karabaskan o deyman. Ой, өйде тұрып қаранса екі жағын. Көздері çoğunдай шылан. Сүйрен көрген соң, ештеме сұрамадым. Өзіңе ғана айтпаса маға сыр берер емес анам. Vay, soğan eme. Joğ aytpay jata bere. Азыр келем деді. Ассалаумалейкум, ханава. Aleykümselam. Gel. Gel Karaçayın sadaka. Ne? Bu gerili uqtap jatkanın qanday? Kengешке келбей ағаңа. Қатты ұйықтап қалыпмын жылас. Ұйқыда ар жоқ деген рас. Bu senin qanday uqtap jatkanыңды сазадыр айтты. Tapşırmam hem ne oldu? Şunu aytчы. Сіз маға тапшырғанда жалғыз тапшырғаныңыз есімде. Қапа болбосоңуз өзүңүзгө гана айтканым дурус. Саза батыр жоқ кезінде. Бара келді Қарачойын. Бара келді. Мұның ердік. Мұның қанға берілгендік. Бірақ ошондой болсо дагы сенин сөзүңдү чогуу калып деп өкүмдарым экөөбүз бир чечимге келдик. Құдайдан жашырмағанды Саза Батырдан жашырамды. Айта бер. Атымды алыс байлап, алчысын алып құрал жарақтын. Ақырын жылып құрма жеңімнің өргөсін көздей бараттым. Арқан бойы қалғанымда, жерден борымды жаңылы алғанымда, же бітіріп алған мүмедесін, же шек алған мүтігөтін, есік шалт деп açылып үйдайланып тереге қачып шықты атылып. Қараймын ба бөлігін, жетейін деп жексуға арттан қуып жөнедім. Жан талашқан ұшырды адамда жан жоқтыра. Тоғдан ылды таш қоқшап, томалонды қоқтыға. Қырға келіп илешіп қалған менен қармабай, кім екенін нақ білдім. Қаранынан далдағай. Анам, құтылып кетті боладан. Адам емес. Алына адам. Ақ некені бұсқан доңыз. Арам. Неге жетіп арқасынан құлабадың? Неге жетіп жүрегіне қанжар бұрамадың? Ой, түн құйық қараңғыда, қайда барам құлағанда? Демек, құтқару едім деген. Мен ұшында іштен кейін. Қантып жүзін қарайын, елімден. Өкімдарым, сіздің жүзіңіз жарық. Ақылға таразалап көріңіз, адеген дұғы алып. Мен қырдың башынан өргөге қайрылдым. Кирдім де шамды жандырдым. Қарасам, жазық төшөк, екі жаздық башында, бири чуңқырай үйесінен тұрып кеткені көрін өле тұрады жанында. Құрма жеңем жұрқаны чүмкөй жамынып, ақырын тартсам қиқырып жібере жаздады чаңырып. Қанжарды суырып алғанымда, өлтіріп өдей білсем жалынып, бір қолы жаздық алдынан бірде кезде кесіп қалды қамынып. Білдім да, қармашқаны жатқанын. Үлгіртпей қанжарды жөкке шілтеп таштадым. Ошонда дағы қанжар қармаған оң қолы біраз көтеріліп келіп шалақ деп құлады. Күнін өзі қылған мозған соң, өзіне жетсін уалы. Анан, қан болған жұрқан төшегін орап, бардым да кеңтердің башына, жигін білгізбей қорымдадым. Құлаған ташына. Бара келді. Дұрыс болған екен ал жаға. Бір оқша тағырақ іш қойдайын. Белкі жігіттен түрі қалғаны. Жігіт пе? Таң ата таптың жігіт пе? Көк ойрақтың башындағы қарабенің чатындағы жылқысына барып қалыптыр. Көреріменен шексіде, түнде алдылы мені таныптыр. Шашпадым. Саламдашқан соң ермек қылып атчалын сырдаша баштадым. Болғанын түз айт. Түнде сенің жақшы болбай қалды дедім қачқаным. Жеңемді мақтадым, өзім мақтадым. Анан чечіліп айтып берді қачан қантып байланышқаным. Bir сапар, ертең менен қымызда пайдаланып өкімдарым жоғынан. Қымыз сұнып келатып, құрма жеңем аяқ менен қысы өткен екен қолынан. Шайтанғы тығылағанда, қиянын шоғынан. Демек құрманы ошондула жалта орған. Барды келді напсиден, өзінің шорынан. Өлчө сөз менен кетсін. Эми Карачайын тоғотерін айтшы кептім. Тоғотері, адештім, будештім, кечмеліктен бірге кештім. Артында келатып бір шілтедім да, қылыш менен башын қия кестім. Атын жайдақтап жылқыларына қошып, ер тоқымын біреулер танып қалау деп чочуп, өзінің башына жаздадым. Ошентип Карабенин чатындағы суунун жээгине корумдап таштадым. Бале Карачайын, бале.
Бұл ошанынан тұрбай сенің камыраға ұйықтап жатқаның. Açığını ayış керек. Шындығында сен каналдында қызматыңды ақтадың. Мұндан арыз бір четі ені, бір четі маға баласың. Қалағаныңды сұрабай аласың. Өз балдарымнан кем көрбейм. Өзімдің босағамда қаласың. Üçөөбүздөн башка бұл ішті жаңғы шықпасын. Омин. Омин. Elmi Karaçoy. Bayıçeni çakır. Kurmanın 5 kökül kız kaldı lan. Akıldaşala. Абай бичеге құрманы ұзауыз ба? Неге kızavuz? Kurmanı hiç kim görmese Yimmenen basıp endiş kılganın. Ayttım al tuğralı söz da kılbak. Жақсы болот өкімдарым. Sazabat. Yapпай. Özümünün akıldaşa turgan bir iş olup kaldı. Kurmanın kız azı sekilek. Yaşı 13'ten ötelek. Bırak kız gözleri kandına Tövteki kızıl sucaktaki çeliklerinin bayına kodalaşıp koygun elek. Kurmanın jamanatlısı çıgalekte, bu el jurtu galekte, amanatarda Allah dep kollarına tapşırsak kant et. Bali. Мұныңыз табылбаған ақыл жан тайып атыр. Мен эми бай бишеге билгизбей кете берсем болот го дейм азыр. Baybiçe, özümünün akıldaşa turgan bir iş bolup kaldı. Esinde var mı bayağı жылдары Kurmanın kızın kudalaşıp koygunumuz? Esimde. Dağanda şumduktun başlagan turasıgar kız çoğun öylük кезінде. Turam, sözümdü jaman alıp iyilik kılat debeyim. Beregi sazadan alыс bol деп мен сағанча жол айтып келем. Киши эмес, кишинин жан алгычы бул саза деген. Tek. Söz degende bayakap söylegen jakşı çelen. Жарайт. Аша чапсам ал сөздү мойнума алайын. Аялды кылып жалган жеринен жамандасам жакшылык көрбөй калам. Жаманбы жакшы кылып турмун. Арадан 3 ай өттү өтпөдү Кудай өзү билет. Уккандан бери төбө чачым дүркүрөп кес-кес түшүмө да кирет. А өзү мышык соп болуп эч нерсе билбегендей басып жүрдү. Өзүң билесиң. Ооздон чагалган сиптегеле экинчи токол өңдү түстүнү менен. Жалган жеринен улам жагыштырып бирине. Күнүгө таяк, күнүгө улуктуруп жүрүп тилине. Бечара байкуш келинди катырып ошоштуруп салбатып шириге. Аял шордууда арга барбы. Акыры дайыны чыкпай калды. Көрсө, а дегенде жылаңаштап сабат. Анан башын ылдый кыратып, эки бутунан эки желбөө касып, таптı деп табылга жандырып, чогунан жан жерине салдырып, кыйнап өлтүргөн экен эсинен тандырып. Taverek. Tamandan tatlıp dürküröttün adamın töbesin. Çok жерден böğöde götürüp biröөнүн günü ölsün. Мындай сөздү каяктан угуп жүрөсүң? Sen menden жакшы билесиң Сазанын өзүн. Кайда кеткенин билбейм деп кайра күнөөлүү олтурат дейт токолун төркүнтөсүн. Саза менен көп шынарлашып калдым. Сен курманы андай кылбагын. Жабыл аяк жабылып бойдон калсын десең, төркүнүнө жеткирип сал. Kurman argasına kalan. Kızdı bakkanların, otun ot jakkanların. Kıskası barın. Birin kaldırıp kazamın. Kudağa iş yaptırıp kızdı atkazı ağam. Vay biçemde dedi. İçine sazan beni özüne tenerisi gelir. Cacak. Бұл жерде тура емес сазаға жала жапқаным. Бардығын тең. Мен өзім баштадым. Қаната! Сізге бір жігіт келіпті, қайындарыңыз тараптан. Аяқтан? Қайсы қайындар тараптан? Бал апам төркіні жақтан. Жұмбалдан дегілі. Бар елшітпергіне. Assalomu alaykum Xanjezde. Aleyküm assalam. Gel bakalım. Xanjezde, sizge kayın jurtunuz duayı salam jolladı. Salamat bolsun. Salamat bolsa bolga. Ayda oturgun. Qanday жатат? Kayın jurtum. Gülüdender жүрөгү, kayınata kayınene katarlaş жатқан айырым. Barısı gülüdemdi.
Бардық аман есен. Быйыл Шербек кайнатаңыз баштап соң көлді жайламақ екен. Бирок Бирогың кандай? Эмне алар жакада калышты соң көлгө барбай? барғамыз. Барсақ келдіектен құртқа жақтым манал. Эйлі ал біз жайлачы саланы. Жылдырып қойып тұр чегараны. Жөн айтсақ арылап кетер емес. Чауышсақ алыңыз жетер емес. Арға жоқ. Жардам сұрап сізге қайрылдық. Антпесек жақшы жайлауыздан, жайыттарыңыздан айрылдық. Қалыстық қыл барып беріңіз. Жерімізді қайра алып беріңіз жезде. Келдибектердин келгенде канча болду? 1 айдың жүзі oldu. Konuş kotordu Qotordu. Бирок ошол эле коктууларга конду. Demek ölөрмандыгын алган экен. Жайыттыңарды бербейин деп калган экен. Билбестикти кетирипсиңер да 1 ай кечигипсиңер. Эми konuş которгон эмелерди көчүргөндө жарабайт. Кайын журтуна тартып кетти деп элди ушага аңарбай. Туура көрсөң эмдик жылы барайын. Келдибек жайлоого көчөрүмөн алданайын. А быйыл кайын журтума сабыр кылгыла. Күтө турла давай. Жарайт. Карачоy. Бул жигитти ат мингизгиле. Бүгүн болсун, өрү болсун. Эжеси балынын көзү жок болсо да сиңдиси Сейилде бар. Адыры төркүнү сагынган чыгар. Хоп болот ханым. Батшагар. Булардын жеринде Келдибек эмне акысы бар? Менин кайын жутума тийишип, ажыдардын куйругун басайын деген кал. Курмандын окуясы болбогондо жакшы болбойт бир ат тизгинин соң көл жакка бурганын. Көрбөйт белем биздин эл. Көп ал жого туңганын. Бирок курмадан санаам тынчымайын. Коя турайын. Коя турайын. Жаман болгон тура. Келдибек деген оозун ачкан ажыдарды. Эмне кылат тийишип ажыдарды? Болот тийишкен жок. Борбу келип өзү катылды. Сен тексиз жетим, кайсарыңа ырдайсың деп ириде тегине асылды. Кудай жазаң бергирди. Айткан сөзүн карачы. Ушу болоттон да текте болуп кетиппи? Келдибектин ата бабасы. Экөөнүн тең ошондон чыкты талашы. Болот каяш айткансы деле камчы менен тартып жиберди. Келдибектин баласы. Ana, ayttım bile sana. Ha degende bolottон çekilip ketpet ele deyim de. Биз арачага түшпөсөк, тиги дагы чапканы жүрөт жулунуп. Болоттун башы жарылган көрүнөт. Канжая берди жагынан ылдый чууруп. Тигинин дөгүрсүп тегин кордоп жатканы, камчы менен төбөгө чапканы көрүнүп турду болоттун жанына батканы. Анан аккан ачуусуна чыдабай, борбун өлөрчө сабап таштады. Бекер урат. Айбаңга кол тийгиз эмне кылат? Эми Келдибек келет да айлап ауыз менен айыпка жагат. Ayıpka çıksa ayıbını tölörübüz. Büroğa degende kim günölü kim günöz. Teriştirip görörübüz. Болоттун күнөөсү жок. Колу тийдиби? Эми күнөөсү жок болсо да күнөөлүү болот. Көрүп эле жүрбөйсүзбү? Манаттардын зордугун. Деле кай жерде болбосун, чоңдор кылбай койбойт чоңдугун. Андан көрө колу буту сынбай, башы көзү соо болсо экен деп борбунун. Жээниң адепсиздик кылса, толгон токой жигиттер турса, ошолордун ичинен атайын кел, менин балам турса, сен төрүңдө билмексен бол. Жан баштап жаткан экенсиң да Адыл мырза. Geliniz bay, geliniz törgü ötünüz bunday. Öt dese төрүң öteli. Açıgın aytчы, эмнеге билмексен болуп жатасың окуяны кечээки. Emnege bilmeksen boloyun, canara uktun bay. Bulup bolor bolbas kuruşup baldarın balalık kılat turbay budayım. Adıl, sen antip juup çayvagın. Bolor bolbas nerse emес bul çatak. Menin balam hazır tili ozu jok, iyisine gel albay jatadı. Bay, men jönganan çeyin. Baldarım uçtaşıp kaldı degenin köngülümü elevedim. İşenim kılbayım, oğlunuzun tili ozu jok jatkan nuksam, kerin bolsun kulağım. Kantip çalbay kalsın kulağın. Sen antip aksındık kılbagın. Bay ake,
Sözgө келиңиz. Атам дене күнү. Жөн эле жемелебеңиз. Биз ак чөлмөк ойноп жаткан жазыда уулуңуз келди да жөндөн жөн эле Болоттун камчы ойнотту башына. Анан Болот да жооп кайтарды көргөн. Алдырып ийип ачууга. Жигиттер арачага түшүп, уулуңуз сопсо эле минип кеткен болчу атына. Жолдон бирөөлөр эле сабап салбаса, же аты мүдүрүлүп жыгылып калбаса, эч негиз жок болчу. Тилден калып, эстен танып, төшөктө жатууга. Атаңдын көрү! Береги кыздың мага тайманбай сүйлөп турганын кара. Демек Адыл, мен сага калп айтып келген экенмин да. Калп болбосо да, көбү карандай жала. Мына, көрүп алгыла, угуп алгыла. Өмүрүндө калп сүйлөгөн келдибек эми калпчы болгон тура. Еланай, кайда бартасыз амана? Тоба кыз балада ушу деп сүйлөйбү я? Байке, азайып көп күнө болсо кызда эмес менде. Буга чыныңды айт деп жүрүп чынды сүйлөткөн. Эркин өстүрүп эрке үйрөткөн мени кечиргиле. Эне, кечиргенде сизде кандай күнү? Кой. Кыз киши мындай жерде мынтип сүйлөбөйт. Ал келгиле. Мына күнөөкөр жен сеники. Мунун таягын жеп жаткан бала меники. Көрүп турам, буга да кейип турган зээниңер. Таң атканча кирпик көзүмдү какпай. Мени зээним кейбей коюп турбу балама. Муну кармап силердин бар окшобойбу бактыңар. А Телтай, бул канкордун тукумун кайдан таптыңар? Жылкы четинен бай. Жылкы четинен жашынып барып, чыга калганда беркисекиден ортого калып ойдо гана сабадык. Мен эң биринчи атын чылбырын алдым. Ошол кезде дал ортого чаап, ортогонан ойдодан күлүп атып. Ой, бул эмне билдирет? Түрүүбү? Кулагы угабы? Тирүү, угат. Тирүү үчүн алдыңызда турат. Ишенбесеңиз өзүңүз деле көрүңүз сынап. Мен эмне кылам мындайларды сынап? Мындайлар өзүнө өзү кылат. Адыл, мына күнөөкөр жээн сеники. Мунун таягын жебей сооп жаткан бала меники. Жаман айтпай жакшы жок. Кокус уулум жазатайса, кунуна чачыңар чак келбей калат. Жакшы болуп кетсе барыңар. Анда айыпка жыгыласыңар. Жаман сөздү Озанбай байым. Мен дагы Озанбайым, коңгурусун ылайым эле айыпка жыгылайым. Имгимибизге болсо да кулакка жаман угулар. Өзүң айткандай айыпка жыгылсаң анда оозуң да бар. Келдибек. Сен айткандай айыпка жыгылар кандай күнөө кылган экен булар? Балаңдын дөгүстүк төбөмө камчы чапканы, ал сени тартканы. Сопсо отуруп тили оозу жок жатканы сени туурап анан дараны ачканы. Мен танбайм. Балаң өз кол салган соң уулуңду урдумуранын. Бирок ким билиптир, ал бир муштумду көтөрө албай төшөккө жыгыларын. Ага карабай, бир көзүндө кыза чапты буларын. Ошого карабай, айыпка жыгып бирөөлөрдүн тартып алгыңар келет мал. Силер карабайсыңар адамдын убалын. Көрдүңөрбү? Бул нааразы. Менин уулумдун төбөгө камчы чапканына өзү салып ишенбей турбайбы анын? Тили ооз жок жатканына. Алгыла. Сайратпай булуттун тилин кезип, оозуна чүпүрөк тыгып салгыла. Айнай, кой тургула, сабыр кылгыла. Бизден башка карлашар кишиси жок бул шордуда. Аягыла. Мына өлтүрөр бул сор мени өлтүргүлө. Бир канкордун тилин кескенге жетпей калды беле алыңар. Келдибек. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деген. Жээнимдин кандай айы болсо дагы мына мен беремин. Береги келжиреген эмең чыгарбасын эсинен. Арага түшүп калган үчүн сен болуптур. Бир жолку сөзүн кечирем. Ыраазымын байым. Ырайым кылганыңызга кулдук урайын. Бул кулдук урганың адамгерчилик кылганың. Бирок эсиңде болсун, арбын экенин айыпка төлөй турганың. Ыраазымын байым. Жээнимди бошотсоңор ылайым айыпка жыгылайын. Ай, Адыл, ушу сенин адамгерчилигиң жеңет дайым. Болуптур. Арага түшүп калдың, эми жээниңди бошоттурайын. Бирок алдыга кое турган 3 шартым бар. Ошого көнөсүң. Биринчиси, бүгүндөн калбай жээниң көз көргөн жагына жөнөсүң. Экинчиси, айыптын баш тартуусу катары береги кызыңды менин уулума бересиң. Эмне дейт караңгы? Айыптын баш тартуу солгудай.
Qanday жазы бар эле баламдын? Адыл, сен да ачыгын айткылың. Башкасына көнсөк да буга көнө албайбыз. Барын бергенде күндө дагы кызды бере албайбыз. Бай. Шашылба. Мен üçüncüsünü айтайын. Айыптың шартын өзің жақсы білесің. 4 түлік малдан төе баштаған тоғыздарын ертең үйім айдатып келесің. Байым, бұл мен үшін өте қиын. Жиен деген ат еле болмаса түгет. Бала кесінен бізде бала болып жүреді. А бізден кеткенде қайда барып қандай күн көреді? Ай, түтіні өліктің түйші көр. Еми мұны, ері жеткенше тербетпек менің бешікке білем. Жанет! Қызымды айыптың баштарсы қылып тартулағанда ел қараған бетім жер қарап қиын болып қалады қо дейм маға. Hazır öyle. Адамгерчілікті деп мақтап отырса сені. О, көрдіңдер бе? Бұл емне деген кеби? Же құдалыққа теңсін бе? Çağın geleme meni. Bayata! Bayata! Qo'chqordan chavarman keldi. Keminden Xanjantay kelatat deb sizga xabar berdi. Xanjantay? Xanjantay maga kelatam deb aytılgan beкен xabari? Bugun ashun arqı tүйінде konuşat ekan. 2-3 kunde sizdikinde boluşat ekan xan. Үйіңе xandın gelişi, bu dağı kudanın berişi. Çavarman kayda? Үйіңізде отырат хан. Adıl? Uğatasın mı benim үйüme Xanjantay kelatat degende? Men sağa oylanuğa bir cumalık möhnet beremin. Bugünden kalbay kıskargan жағына жөнөсүн жиенің. Ayıptan kutulat ekemin devegin. Kızına Xanjantay ketkenden keyin kelemin. Aldaylanayın jeğenim, ay jeğenim. Ömrü sağa katayçı meselem. Demem ne diyeyim. Мындай болуп кетер, мен кайдан билейин. Тагдырым ушул болсо кантейин. Силерди да газапка салгычы. Бул жерден алысыраак жүргүн. Тайке. Тажеңе. Кичинемде жетим калып, мен силердикине келдим. Мен силерге ыраазымын. Аман болсун, өлбөй турган күнүмдү көрөм. Айыпқа малыңар кетсе, аз өтпей төлеп берем, Тайке. Азыр менин жаныма батканы мөрдүн айыпка кетип жатканы. Ay kızlar, gördün susumuzdan gördün. Ay korkmasın ay, bir çömülsün de yettin gördün mü? Ay kızlar, bırakısı gördün.
Ürgay, ay kızın gelsin ay. Kuşlar düşsen ölüp gidecek beni. Bravo, böyle karıştı. Ay Ercan, senin etini suda jatkanda okşap ketedigen akaktaşlarga. Ay koy, dişini uyatkın. Kimine söz de olmayıp damaklarga. Ercan suda jatkanda ak bulutkalı okşop kalat asmanda. Hazırga. Yumurtluğun derinin de kızı degin gelin. Suyun içinde şaşıracağız bende. Baktı onu kim sütüsün? Bir o kavaylangaç. Aşkire çağıp gözüm örtülesi. Ettin sululuğun emez. Bettin sululuğun emez. Suluğu dep aytap turbay adamdın can dünyası. Andan görü bardığımыздın can dünyamız suluğu olsa da olur. Sözün ayağın vurmalap ketken. Suluğluk degen de jaman emes. Al adamdın körkü. Ak maralday çuvalıp dursa, ak kayınday buralıp dursa. Çirkin desen, ak kayınday buralıp dursa, görgön jigit kuanıp dursa, kızga bundan etken bakıt var mı? Kızlar, ben bir bilgenimde aytsam, akıl öğretet dedi. Sulu olsun. Jigitler göz atsalar, kızdı baktılığı deştin gerek emmi. Men es tartkandan beri işenbey kaldım. Sululuk kızga bakıt alıp gelerim. Mahavatка can albasa. Kol sunganın al albasa. Kuştarlığın açık aytıp, süygönüne bar albasa. Duştara al kapası. Al kapasты buz albasa. Eski salpka tutkunda alıp, eş жылуу sözü kalmasa. Kız şorduğu da amal kança. Bolduçu Möhürcan, zihni üstüge etip jiberdi. Абалдан kızlar ушундай, арманын айтсаң билердим. Мен дагы торго чабылып, калың деп малга сатылып, каалаган жарга жете албай. Жүрөгүм турат ачынып. Капаска салган куш болуп, кайгылуу күнгө туш болуп, жабырды тартып келебиз. Жаралдык экен кыздын. Айтпагыла чечек ойнар, айтпагылачы сурарым. Баяттан бери көзүмдөн жашым кылгырып, ыйлаган араң турам. Ай кыздар ай, бизди көздөй бир топ адамдар келатат да, арасында сакалдуулар бар көрсөйсүң ай. Карачай мырза, Жантайхан канчага келип калды? 52-ден 53-ке карады. Токолдору барбы? Бар эмей, бай үчесин үстүнө 4 токол алды. Эми 50 жаш деген эркек үчүн кеппи. 70-ке барып калган биздин келдибектин эле токолдордун саны 7-ге жетти. Ага караганда тиги Жантайхан жап-жаш эле жигит эмеспи? Жана гөлгө түшүп аткан кыздарды көргөндө тим эле көздөрү күлмүңдөп кетпей. Арбагыла кыздар. Бар болуңуздар. Ай кыздар ай, көлдүн бир башка булугуна барбай. Алыстан меймандар келатса, жылагач этиңери көргөзүп, сууга түшкөнгөр кандай эле? Ажал менен мейман айтып келбейт деген тура, булардын келерин билгенде түшпөй деле коймокпуз. Болор болду, боёсу канды. Жылагач этиңерди көрөбүз деп ойлогон жок элек. Буйрук кайла барбы? Sözgө söz, kakşıkka kakşık salmay, jola çoğusoңуздар, жолуңуздар менен кете бербейсиздерби? Жетип келе калбай, биякты карап туруп ал. Ай, тилиңерге бара келди, пай. Ай, биз жыгылыштыбыз, ойга кетели Телтай. Тилде сөк жок, сүйлөй берсе болот. Бирок ыйман деген да керек да. Туура. Бул эмне деген кеп? Алыстан меймандар келатса, жолун тороп, көзүңөрдөн көрүп, бир тооларды таанып турамын. Экинчи мындай кылбай жүргүлө, силерден сураарым. Тиги ким? Көлдө калган, тиги тетири ураган. Ал Адылдын кызы Möhürcan. Анда Адылдын кызында бар турбайбы ыйман? Баса дейин да
Hanın gölden çıkpay kalganından ile mörekenin tıyğam. Han demese kızlar. Жақсы var! Жақсы var! Жақсы var mı? Özüm görsetkisin gelip durup kalganlar arga yok da bu. Ezelden han gelgen жерден жан адам жоқ да içine жақшылық көрген. Sen ele bötönçe oldu elden kapkayaqtağın emelerge sarбағыштан келген, қастарлап өргө тигип берген. Kulақтың құжырын алып, жиағыңды жанып жон қойса, адамның бәрі азауын артып баратады тек шатағын. Айтып қойын, азыр тыйылбасаң жиніңде қан болғандай басамын. Қачан эле мен Жантайхандан күтіп отырған екенмін жардам. Сенсіз да білем, жақшылық жоқ екенін андан. А бирок хан деген хан. Хан деген хан. Хан емес эле буларын қаршықыр демейсің бе Оğuz Umur'дың жаланған. Ақ мөрді алам деп жатқанда, аны талашып отырса балаңдан. Анын несі хан? Ой, бар бұны мұны сайын бір қатын, жүйіні сайын бір қатын. Азыр қатын деген етеке чалынат қайда бармасын. Ақ мөрден башқаңыз қалбай қаттыр бұл, қалағанын таңдасын. Таңдабайм. Барбайм, етеке чалмақ түгіл. Қоқудан болса да ақ мөрден башқасы албайм мен. Ай, емінеге? Тимеле. Ой, бұл айваның тимеле деп, мұрдың көтеріп қалған тұр асманға. Сен, мейесі жоқ көңді челек, дегелі ойлан болсам керек, арқы беркіне. Хан қызығып қалса, араға жуучы салса, ақ мөрді саға берчі. Bir kız емес, 100'ün sırasa da veririz. Berbeske ne çara? Jantayga okşatıp, xandықты berip koydun bile atana. Sen oğu жоқ эле, көп қарбағын. Көріп тұрып балаңдан мөргө көңілі түшіп қалған. Хан неге аны ұлымдың келінші келе деп салбадың? Башқалар қолдайды екен баласын, қорғайды екен баласын. Sen ele özünden çoğurak bir söylese ele barına makul bola kalasın. Sen uşundayın ayvan desem ardanasın. Kanın ağrına kalçıyorsa koşanda uğuzundu karmanasın. Kın dese çapsa çağbalat, tonosa tonovalat, tiyağın dişengen orman oturar. Alarga tike karab, kim yaşağılar? Sen emnili ızalanasın, emnili ardanasın. Ak mördü bolbosa bir başka sulu kızdı tavasın, oşonu katındı kalasın. Suluğusundan da emnili kalasın. Ayalın aşkere sulu bolsa, oşonda şorga kavlasın. Karasan, özün tokolduqa jalanganda sulular tandaysın. Mağa gelgende ele şorga kavlasın деп aldaysın. O şorga kavla turgan bolsa, endege öngü soğuqtарды albaysın. Aytıp жүрбейін бе? Bunundan bolbay durayım. Sen bu tukun bolbosa oğuruşka kayasan mı? Mınay var. Uşunun var senin tarbiyan. Senin sözünü söylep sulu tokoldarda alasın dep turganın karaç. Çala, sağa. Baldarım tokol algıday boldu. Koy desem bolçu meselen. Hem uşular çıkarsa eken akmağın. Ata! Ayal düşman degen çin tura. Bunu söylep turganın kara. Aman bolsa geldi bek. Senin sazayındı giyin bere. Çık çık gel. Jantay geledi. Jantaydı. Korkak iş kılalgan tura jedem. Senin dilini mınçalı uza hareket erin. Baykavayla var eken mi? Son kölge gelgenimizge yarım ayın yüzü olup barat. Siyahı geldirek manap bizden jadap. İki aşağı başladık o deyim, soygun malın sana. Bu elüde kişini bak almasa, yarım ay bütüp olmasa manaptığı kaysa. Argımak cansız manap malsız olbay. Menimçe geldirek bay tüzü gele bay. Vay azamat. Bunu geçke kımız, kızıl bozu, kızıl emdi tay. Ey sazan. Van çem ne oldu? Ayrıldı sağınganday. Bu azdırança durus ile hanım, durus. Bulardın sıçılacakları.
Бирок менин байкашымча Келдибек бир аз жукалана баштады. Мен айтайын дегеним ал эмес. Бу жүрөктөйүп көкөйгөп атканы, айттырганга көнбөй мөр кыздын моюн толгоп жатканы. Ama aynasın. Kız деген ошентип кааланат. Болбосо айттырар замат дароо эле кантип макул боло калат. Ал абалтадан келаткан салт, абалтадан келаткан адат. Тай туйлап кантип тактыга чыгат. Ойлонсо эле Кудайды карап. Аханга барбаганда кимге барат? Sen саза унчукпай жат. Келдибек багат. Багалбаса жадап ак мөрдү алып келет да алдыбызга салат. Бу ханым бекер эмес турбайбы шашпаган. А мен курган жаным тез ойлоп боло жагын. Эгер кыз макул болбой калса, сынып калбасын деп жатпайбы шагын. Анткен менен ханым жакшы иш баштадым. Адеп көргөндө кыздын көлгө түшүп жатканын байкай коюп этин аппаган кимдин кызы болду экен билгилечи дедиң дагы башка сөз катпадың. Өкүмдарлыгың ушунда. Бул жерден дагы хандык салтты туура сактадың. Ой, өз көзүм менен көрдүм го. Биреги Келдибектин жигити кара чоюм менен кошула чапкан. Мактап эмне кылайын? Ансыз деле арбын өзүңдөн үйрөнүп турган жактарым. Бу Келдибектер ошону байкай калышып, өзлөрү киришпедиби? Кыздын атасына жууч салышып. Ана мен ушул хан башы менен ушул кыздын арды мага бериле деп бармак белем. Жайтмак белем. Мен деген болор болбос шек гана белем. А калганы өздөрүнөн. Бу кыраакы немелер билип коюшат эмеспи көзүрмегенин. Азыр адамдардын акылы терең. Муну сен билип жүр саза берем. Бу кыз кийики баргандарга эмне деди? Сөзгө келеби? Эми сурап деле жокко дейм керек. Азыр Келдибек келсе, унчукпай гана сөздү Келдибектин өзүнө берели. Assalamu alaikum da. Алейкум ассалам. Келдибек бай. Алабал кандай? Саза батырым, Кудай деп жер үстүндө кыбырап жашап жатабыз акырын. Бу Кудай десе, жер үстүндөгү пенденин бу Кудайдагы унутпайт го дейм эмгегин. А биз баарыбыз Кудай деп жүргөн кишилерденбиз. Амин. Баарыбызга Кудайдын кайрымы тийсин. Кадыр көңүлүңүз тынчпы ханым? Тынч эле байым. Ылайым тынч эле кылсын Кудайым. Бу келген күндөрүбүздү көрсөк санап, жарым айдан ашып баратат. Ханым, эмне болданча күндөрдү санап? Деги кеткен жоксуңарбы жадап? Кандай көрдөт көгөрөктөн бул соңкөл тарап? Соңкөл дурус эле сыяктанат, жакшы. Соңкөл адамга жагат. Жагарың го жагат. А бирок күн өткөн сайын өмүр дагы өтүп баратпайбы атаганат. Ай саза батырым. Сөзүңдүн төркүнүн байкадым. Эми кыз мойноп аткан үчүн гана оозумда түшүп турбайбы айтарым. Бирок мойногондо кайда барат? Мойносун, мойной берсин. Кыз киши ошентип каадаланат. Болбосо айттырар заматтар эле кантип макул болот. Саза. Күтөлө. Бу күткөн адам көрөт дейт турбайбы? Өмүрдүн мазасын. Жакшы эле кармады. Дагы каадаланам десе, жакшы болбой калат го дейм арзу. Кара чоюн баатыр. Бу сен минтип айтсаң, эмне деп ойлойт кыздын туугандары? Мейли. Кыз каадалансын. Калбасын арманы. Туура деңизчи ханым ал жагы. Бирок сиздер ойлобоңуздар, келген элди мага тийип жатат деп салмагы. Анча деле жаман болбос дейм кыздын барар жерине эртерээк эле барган. Ханым, бу Келдибек байдын сөзү муютуп турат мени. Ханым, бүгүн атасынан барып билели. Уруксат этсеңиз Саза Батыр экөөбүз жуучу болуп барып келели. Мейли. Саза Батыр. Салттармагыла. Кыз өзү макул демейин катуу кысымга албагыла. Жарайт ханым. Буга батыр болбоңуз ал жагына. Барыгыла. Жигиттер, жүргүлөр, силер да кошо баргыла. Жакшы.
Kандай болду экен абал? Билинбей кетти го Болоттун кабары. Bir gözün ağza çaptırgan azdık kılgansıp, жерден тентитip, келдибек жок кылдырбады баланы. Мен уктум. Бир жолдошунукуна кетиптир, Кара Кужурдагы. Кой, антип айтпа. Башка бирөөлөр угуп калбасын дагы. Ыраз эле угузбай туралы. Антпесек дале таркабай жүрөт жанагы Келдибектин кабары. Келдибек адамбы? Жоктур анам сары. Антпесе адамды жөн жерден айыпка жыгабы? Улунун тили оозу жок жатканы, жөн гана жаба турат. Ага шылты болуп бере кызды алып бермек болду эле баласына. Эми Сарбагыштын ханы келсе, ага бермек болуп алы келбей отурат талаш болгон. Айтчы эне. Кудайым неге кыздарды кор жаратты эле? Же силер деле ойдогу сөздү айта албай жатып, мал катары бас деген жагына басып, кет деген жагына кете бердиңер беле? Кантебиз балам? Атам заманан кыз байкуш ушундай жаралган. Кантейин эне? Акылга салып элесем, силердей эле менин да шорум көп экен. Кыз төрөгүчө төрөбөй коюп, же эч болбосо эмне эркек кылып төрөсүң? Эркек төрөлгөндөрдү ана. Ажыргаганы гана. Арга канча ушундай болсо замана. Айтчы Мөржан. Сени Болотту жакшы көрөт экен дейт жеңин Гүлсана. Эгер жашырбасаң, Болот мында жүргөндө сага бирдеме дечү эле? Жок. Айтчу деле эмес мага сырлар. Бирок байкачумун. Тымызын жакшы көрөт турган. Ырдап жүргөн ырларын уктуң беле? Жеңем сага айтып салган турбайбы баарын? Кудайдан жашырбаганды менден жашырбагын. Сен экөөңдү баш кошуп алсабы деп, бирок өзүң айтуудан батынбадым. Баш кошуп алсаңар теңирим жалгап, Болот кайда бармак? Колубуздан чыкпай кол бала болуп калмак. Тилеги таш капкан Келдибек манап, ажыдар болуп отурбай арбап. Байбиче, Келдибектер келе жатат. Жанында дагы бир топ кишилер бар. Жакшылап тосуп ал эми. Assalomu alaykum. Alaykum. Sazavaatır, siz meymansız. Rakım kılınız, törgö çıkınız. Жақсы iş. Bu sıylasa törgö çıkış. Bu Adıl Mırza el tanıgan, yurt tanıgan, bardık jagынан sıyçıl adam. Bu Sazavaatır bizge Hacis meyman. Kız atası akırkı sözünü açsın dep, juuçu jüberip oturat jantaygan. Bu Келдибек бай сөзді тоғы тер жерінен баштады. Bu менің айтайын дегенімді өз айтып ұштады. Ырыс туға жуучу келет. Ырысы жоққа доочу келет деген Адылбай. Құдай бұйырса, чырым алышқан тұрасы хан Жантай менен. Бұл мұндайда баш жайқаған жарабайды. Бұл қызды ханға бербегенде кимге öğretilен? Kızdın barar jeri güye, egindin barar jeri tegirmen. Bu kızdın kabarını kop Jantayхан kelgen eken da geminden. Bay, bu kандай? Ötkönde özüň aytkan ayıptan baş tartkanın mı? Je kişini sınap atkanın mı? Ötkön iş ötkön, ketken iş ketken. Menin balam jakşı bolup kalgan, men anın baarın keçkem. Em görüp atasın mı Jantayхандын araga juuçu salganın? Sen emi alacağını oğuzun albagın. Ата, мүмкүн болсо, буларга жоопту өзүм айтайын. Укканга ишенбей кулагым, мен азыр таң калып турамын. Кече эле жээниңиздин көзүн агыза чаап, сизди айыпка жыкпады беле жыгаары. Эми кештимде отурат ошонун баарын. Акыры ошондой болмок, жалган жалааны. Өзгөчө таң калаарым, караңызчы келген жуучуларын. Келдибек атабыз баш болуп, туу көтөрүп отурат ханым. Кече эле түнөрүп бүркө олтурган киши кабагын күткөн эмесмин. Ала турган келинин ханга бере салаарын. Мен эми түшүнүп келатам. Кимисинин таманын, кимиси жалаарын. Tart tilingdi jaşşabagın. Adıl, koy debeysin, emne de oturat bu. Atasından kız ozuna süylep,
Akır zaman gelet деген uşul. Ağızım tuğra emesi aytsa bir gebin. Kantıp tıyıp kantıp koy debeyin. Çındık degen kıyın tura. Mına aytarımda aytıp koydu menin. Sen Antep kızыңдың sözüne camın ba. Kızı kaçan ele kındečülü atasının barında. Gerek bolsa kudalaşıp karında жатқан çağında, gerek bolsa 12'ge tolbay, satılıp ket жатпай kalınga. Açуу söz, katı tiyet көңілге. Antse da men aytıp koyayım bu kızın jönünde. Естүү kız, hiç kaçan er tandabайды, atasının barında. Özün ayt, je бар, je жоқ de, қараба көңілге. Байеке, өзіңіз білесіз. Қызыңыз 15-тен 16 қаран қарады. Анан 50-ден ашқан. Атасында болған киши бар ау. Ар кимде бала бар. Ойласаңар бала қандай болот екен деп абалы. Қоқой. Bu 50'den ötsüne qarıp qalavı. Bu qarısa Sarbağıştın manavı arağa juuçu salavı. Bu 50 emes kebiri 80 yaşqa kelgende de bolup жүрбөйбү balаны. Jaş degen şıltı olboyt. Koysan orçanı. Agörök açık süйлөшөлү dagı toygo kamnalı. Өзіңіз айтқандай, Сарбағыштың манау емес, ханын, қыз башым менен қантип чанайын. Бирок бир гана талабым. Эгерде эркиме койсоңор, 50'ден ашкан кишиге эмес, өзүм теңдүүлөргө барам. Эгерде угалек болсоң, ормон менен Жантайдын кабарын. Байка кызым, эсиңе салам. Sen barıp kalşın da mümkün. Özün tengdüйлөргө bararın. Бирок bilip koy. Берегатинеңдин ызza olup kaların. Берегатинең bilet, alemne kalp bararın. Sen hazır. Özüңdün emez, oylaşın gerek, eliңdin avarın. Başı baş talbasın de çıkalavanın. Baş talsa bilip koy. Katuğdan kazanın. Cumşaktan gülün kaltırmay, çavarın. Ду айтпаңыз байым. Анын бетін арғысын құдайым. Bu жақшылы айтпайын деп келіп, айтып салдым оқшайды. İştin тоғы тейір жағын. Ат дегенім, bir арманым. Ушундай мезгилде жигит болбой калганым. Жигит болгонумда көкөлөтүп ата бабамдын арбагын көрөт элем. Кимдин катуудан казаны, жумшактан гүлү калаарын. Болду kızım. Айтқан демне, айтпаған демне аржаған. Ал сенен аткарылбай турган арманың. Ақырқы айта тұрған сөз. Хан қолын сұнып жатқанда, чамбағын. Адам баласы кеш түшүнөт турат. Үч уктасам түшүмө кирчүмес. Ушундай абалда калар. Туш-туштан карш кырча дооруп турушса. Береги Баатыр айткандай, бөөдө элдин убалына калам. Акыры күйөө эле болсо барарым. Ата, апа, жер карабагын. Береги Gelдибек Чалдын уулуна баргыча намысымды алып ханга барам. O atından aylanayım mühür canım. Karaçayım, çap, senin çümersin hanım.
Андан көрө жоомду билет. Эмне деп айтасың жеңиңе? Менде эмне күнөө жеңе? Же каалаганга барыш, менин эркимде биле. Болот келиптир. Тигине. Кокус көрүп калбасын бирде жарым неме. Чеберде. Кошо жүрсөң жеңе. Сен жанымда болсоң, кала деле койбаспы сендин кегине. Bir başka bir göz yeter. Bir aylan geçsin canım. Bir gözüm jönүндө эмес, өзүң жөнүндө айтып жатам. Талайыбызды талкалап жараткан тагдырыбызга капам. Антып айтпакын Югуш. Мен сени азыр көз көрбөстөн калтырачам. Анткенде. Анткенде ойлобосуңбу? Ажы дардын куйругун басар. Эртеңки күнү хандын каарына калып. Күн эмне болот? Мени атамды.
Bilesиңби? Жалгыз кыз үчүн жалпы журтту таруудай чачар. Элди антип азапка салгыча жалгыз тартайын азабын. Бар табакел. Башка салган көрөм. Же буларды өлтүрөм. Же өзүм өлөм. Жи, андай дебегин. Ишек берсең эле анык өлөр. Аярлаган күндө да акыр башка тирөлөм. Ойлоп көрсөң талажың. Түрүп топмой кустуларга кантип берем, кантип? Бербеске чара барбы? Ментип той башталып калды. Азыр саксакташып, ичте даңду, тышта даңду. Биз эшке чыгарды эки-үчөө ээрчимек болду эле камданып. Кала бергиле, түзгө олтурабыз деп алдадык. Кокус шекшип калышса, кармап алышса, кутула албайбыз жалбарып. Анда ак туруп азапка кабылат. Кыздын айдай бетине көө жабылат. Кызды да, бизди да аягын жейин. Дүйнөй, азапка туулган экенмин. Мөржандан айрылып неге жашап жүрөм? Неге жашап жүрөм? Кудайым маңдайга жазып берген соң бакты өмүр бою өзөктү күйүп өткөндө жакшы. Болотжан катейин. Айтылгыс арман көп. Бирок айтууга да дарман жок. Өз жанымды өз башым кыйнап өтөт окшоду. Көкүрөккө көк тартты. Ыйлап өтөт окшоду. Келатат. Болгула коштошкон. Senin gelgenine jıl malынан açtı. Bir жылдан beri астыртан байкап келем. Көрелekmi бирибизге айыбый дегени. Ушунуң жакшы. Түшүнсөң мен сага күн эмес энемин. Керек десең кеп кеңеш берип, керек десең кайгыңды бөлүшүп. Ыраазымын эне. Келгенден бери мен да сизди энемдей эле сеземин. Өз кызыңыздай көрүп, мээримиңизди төгүп турганыңыз үчүн өмүр бою сыйлап өтөм. Берегүү касиеттүү. Касиеттүү чаңгарак атадан бала калган атаке батырдын туусу турат. Аны сыйлабаса куруп кетет арбак. Ошол балам Кудай арбакты сыйлап, ак жүргүн, ак. Акмын эне, ак элем. Ак бол эгерим. Эми сен чын сырыңды жашырба. Көчө жумгалдан издеп келген жигит ким? Жээним. Эгер болсо жээниң, мен анын ким экенин билдим. Аты болотпу? Эне, кимден уктуңуз болотту? Эл оозунда элек жок дечи. Сага жээн деген менен. Жок, алмага келген да жок. Өргөгө кирген да жок. Албетте, эшик агалар эриңди меймандап кеткенде. Ал жоктаган төргөсүнө кийрет. Эсиңден чыгарбагына. Курма деген күндөшүң дайынсыз жок болуп кеткен. Көңүлдөшүп киргизип коем деп берет. Демек, бир өзүңдөн башкаларга хандын эшиги бек. Этеңди бир тентек жел ачпаса, бир теңирим кошкон жар ачпаса, эч ким ачпашы керек. Теңир урсун эне, эгерде болсо менде жаман ниет. Жээним келсе мага төркүн катары гана келет. Сак бол балам. Төркүндөрүңөн уялашың болсо да, төрөм өзү келгенде гана кийрет. Эне катары сага айта турган кеп. Хан турунан тапкан соң түнөк, эриң жок хандан бөлөк. Кел ачат. Сен төрөңө жээниң жөнүндө эч нерсе дебе. Жарайт эне. Amansın Bayıcı? Amansın mı Mörcan? Mörcan, tanıdın mı Cigitli Beregi? Atayın atarı Toğlistan izdep geliptir seni. Aldığımızdan turlap çıkkandan sonra açtırsak, bir çeti törkünü, bir çeti bolumun da yakın cehine. Ye, bir jakınçılığı olboso, atarты izdep gelebi. Кандайсың болот? Ата-энем аман, эл журт эсенби? Бардык аман эсен. Салам айта баргын дешип, дубай саламын жолдон. Саламат болсо болгон. 2 күн болду. Эшик агадан суранганым. Кире албадым. Эсенчилигиңди биле албадым. Hökümdarım. Саза,
Sen бөйрөктөн шыйрак чыгарбаган. Билесиң го, хандын үйүндө ушундай тартип бардым. Жо байбиче, мен айтайын дегеним. Билем сен эмне айтарың. Төркүн деген кыз кишиге жөлөк. Аялдын эмнеси бар төркүндөн бөлөк. Кыз киши бир жерге байралса, алыспы жакын бар ким ат казыгым деп издеп келет. Байбиче, издээрин издеп келет. Издеш де керек. Бирок мен жана сураштырсам, бул жигиттин сөзүнүн төркүнүндө бир кыйшың бар өңдөнөт. Ушунчаңда токто, чыгарбаган чагымды. Байбиче, негеле сазаны какмалап калдың? Айттырбай сөзүн тооруп алдың. Ал эмне болгон кыйшың сөз экен? Ачык айт, астында турган соң хандын. Байбиченин сөзүнөн кийин мен эмне айтарымдагы биле албай калдым. Сиз айта албасаңыз ал сөздү мен айтам. Бала, байкаган. Айтам деп калдың, эми анча болгонсоң айтып калгын. Алдымда турган соң хандын билем. Мен бир алсыз жаным. Ачык айтсам бактыман шормарбын. Ошентсе да ажалга тике келдим, азуусунан коркпай арстандын. Мүмкүн сөзүм сөгүмүзгө жетер, жүрөгүмүз дезер. Ханды кылса кечер, канкорду кармаса башыңды кесер. Эй, солута чабаликте со көзүңдү. Айтпайсың ба айт сөзүңдү? Солута чапмактан чукуп алсаң да көзүмдү. Айтам деп келген соң, айтам сөзүмдү. Берегим өр. Менин бир тууган жерим. Бала кезден бери бир үйдө чоңоюп, кулун элек бир үй билели. Эс тарткандан бери элеп-желеп болуп жүрөгүм. Мунун сүйөрүнө да жок болчумун. Бирок тагдыр таш бор экен. Кантейин? Хандын үйлөнөрүн кайдан билейин? Мына бир жылдан бери үзүлбөй күдөрүм. Ойлосом көз алдымда, уктасам түшүмдө көрөм. Арманым арылар эмес, айта албайм андан бөлөгүн. Ошон үчүн алдым келдим ханым. Ачык сырым ушул, аясаң. Ак мөрүмдү мага бергин. Байбиче, мына жээндин жээн экенин көрдүм. Эми менде кеп жок. Еп көрсөң сөздү өзүнө береличи. Мөөрдүн. Мөөр эмнени билмеген. Алган жары сен болсоң, айтар сөздү сен айтышың керек. Эне. Баятан бери болот айтып турган арманын жакшы болбосу билмексенге салганым. Же бир ооз сөздү унчукпай калганым. Баса, ушундай дедим эле да ак мөөрүң. Өзүң укпасаң биз укканбыз. Берегидей кыйбас жээни бар. Карыя. Тескери акпайт Дария. Болот бардыгын ачык айтпады. Эмнесин кайталап отурасыз анын? Болот эч нерсени жашырган жок. Бардыгын ачык айтты ханым. Көк теңирим күбө. Мынаки, экинчи күбөнүн бирөө. Экөө тең жакшы билет, ортобузда мамилебиздин агын. Болот билип туруп менден айрылганын, көрүп туруп бактың тайгылганын, жакшы деле болбоптур кайра кайрылганың. Менин жүрөгүм азыр суу сепкен жалын. Сени ээрчип кайда барам? Кайда калат менин адамдык намыс арым? Курган жаным. Ушул беле сенден бир атуу айрылган. Көтөр жигит башын жогору. Эми бирибиз жээн, бирибиз жесте бололу. Эч акыңды унут. Мен ачыгын айтсам, мөөрдү калың жоголгамын. Чындыгында кайын журтка карыздар болуп калганмын. Астыңа bir айгыр өрү жылкы болсын салганым. Кыргызстанды кыдырып, каалаган кызыңды тандагын. Ак мөөрүмдүн ордуна ошол кыз болсын алганым. Бирөөлөр мөөргө жетпей калдым деп айтып келсе арманын, бу ашкерем артык болбос бекен, бир үйүр жылкын астына салганын. Саза, мени кандай сыйласаң, мөөр да ошондой сыйлагын.
Көп Болот ханым. Карачоyun. Болот менен мейман үйгө барасың. Эс алсың, бассын санасын. Кетеринде бір айгыр үйрү жылкыны астына саласың. Көп Болот ханым. Ошент, ойдогудай аткарып барын. Kempir. Cantay hak mör menen 20 yıl sürdü ömürdü. Biröөнө geç, biröөнө erте bere turbay berimdi. Cantay ölgөнüne 1 yıl tolup geçe aşı verildi. Bülbül Kempir, sen çıkarbay жүрөсүң besinden. Bayağı menin gebimdi. Ha Kevay, ben seni paygambarımda öyle sezemin.
Анан айтканыңды унутат бекемин. 1 жыл бою салмыш болуп төшөгүн ак мөөтүн астына каларган төшөдүм. Курсагын кылчылбыр менен чытырата тагып, күн сайын бир окум кыскартып атам барып. Азыр өңдөн азыбабыдан кетип калды алынан. 3 күндөн бери кыл кырыкпай калды тамак жагына. Байли. Албетте. Ошондой болот. Ажыраган киши ханынан ак мөрдүн жаны артык бекен. Жантайдын жанынан. Төрөсүнө күйбөй жатат деп ажыраган чакты баркынан аш өттү. Эми жөнөшү керек артынан. Акебай, айтканым айткан. Арбак ыраазы болсун үчүн бүгүн сөзүңдүн өтөсүнө чыгам. Байли, сени арбак жылы болосун балам. Амин. Амин. Аллаху акбар. Керек учурда дарыядагы эскер агат. Күйгөн киши ошондой болот эрине. Биз деле андайдын далайын баштан өтүп көргөнбүз. Эгер кыйналып барасаң, анда бир пас бошотуп салайын. Чыканагына жаздык койсо кантет? Тек Тилугас Кулбан атыңа жаздык койсо. Сен кызык экен. Тим ғой, бүйсүн.